agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak nitaw! Sino nilang silo kanyak? Hindi nag-ibitin na mabalinswaek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love, ay, sana nagtatakaw, Kaduanak, body nak, sana ya, ex-lover nak, Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaduan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaduan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti madireksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo tituloy ti makalawa sa pakasaritaan anapauluan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Ala, umay ka. Umunagtan di tabalay ko. Okay, Manong Turquates. Apay ngay, nga awan meten je kandado tiri daw. Adda ka di simrek dito'y balay. Si Kaman, Manong Turquates. Sino ngay kumati sumrek ditaw? Tatan, Gerald, adda ka ditaw? sino ti kadaya si Mangbert? Iso ni Dixie, awaw siksay. Ti kabarbaraw, akabalay ka. Anya? Kabalayo ko na yo, Tatang? Kastari raw, agbalinan akabalay ko ni Dixie. Hi, Pogi. Dixie, iso ti kakaysuna nga anak ko, ni Gerald. Nagwapo mo't gaya man ti anak mo, Manong Turquates. Siyempre, utang na anay baganakam day ta kanya, ta gwapo ak nga amana, iso gwapo mait. Ninalang ko ngamin ti karuprupak. Nana, anya ka meten, Gerald. Kasla imbagam meten naglaad ka, no siyak ti karupropam. Ninanang mat ngamin na talaga ti karuprupak, Tatang. Wenen, inulit mo pa ilaeng mait. Alala, umay kan, dikse asekse. Okay. Tatang, mabitlaeng, rumabiin. Anya ko ma, sa anak mo't nga aswang, wano vampira tapno delikado ni Dixie dito'y balay iti rabi Madya kitaan, Tatang. Iso na awon ti pagyanan ni Dixie, igayan lang ni nanang ti pagturugan na. Anya? Kontrabida nga rod ni nanang mo kanyak. Mapanpailaang ni Dixie jay. Ay madia.
ditoy ni Dixie. Wanmat ngamin, nasingpat ni Manong Turquates. Iso anatalgadak nga rod ditoy, Mr. Pogi. Oh, Rabiin Gerald. Di mat saan ka maturog dito'y balay ita? Ijay ayan dananang mau ti pagturogam? Tatang, agsarita tayo kumano yung bag iti may papanti ni Dixie. Apay ngamin aya. Tatang, adun ti mang lukluko iti day ti apanawen. Isa pang asiyo ti di ka magtaliklatan kini Dixie. Saan nyo pa yung maamuunay day jay? Apay, awan ka diti asim ken ni Dixie. Ni, saan nakasta tatang? Pinagtalaw da nga roden ni Jay Balayda. Anya nga iti maramidak, no siyak, tinagkidawan na iti tulong. Ngem di pa'y unay am-amu tatang. Kasano kumati pa nakaamoy ang sasay ti budno? Ket no nagpintas, urela agsangit ang makisasa o kanyak. Tatang, Ken... Anya ti amam, no isunti agbalin nga stepmother mo. anya? Kalaat nga men, anam amaw. Ang mga no isun at talaga ti kasukat day dinanam alumen nga agbalin nga asawa. Di nakmat pagan ano je kundi pili nga inam. Tatang, di kay agar aramid. Di pa'y unay am-amu ni Dixie kunak manan. Kita niya kuma, maam-amok tulat taa. Ay la, nagpipintas ka naggugwapo siguro ti agbalay na akabsat mo no ni Dixie ti makatuluyak, Gerald. Sobramot day tan tatang. Di mo amutigasa tanak ko. Ang mga no, agading kapay babaan kin ni Dixie. Wow, sexy! Mr. Pogi, di mo ka di kayat ti kaadak diti balay ni tatang mo? Ha? Ibagam laang no di mo kayat. Tapo manawak itamat laang, Mr. Pogi. Gerald ko nam kumalatan kanyak. Ha? No kasta? Close tan? Anya? Feeling ko nga minan kat close tan. Tawagan kan itinagan mo, Gerald. Dixie, ibagam laang no sa dino ti pagnanadam. Tay tulod da kan ti balayo. Anya? Manjak? Jak kay ti agawid? Ne, apay nga ikastamot tan. Pinagtalaw dak nga rudo ni Jabalay mi. Awanan ti serserbi kadakwada. Iso ajak nga rudo kay ti agawid. Kay kayat kundi to'y tanagsingpot ni Manong Turquates. Nga madino agnaad ka diti balay ti amak adakda kayo lang tagkabalay. Ang mga nanyabay ti makuna dagiti makakita kada kayo. Awanan ti bibiyang ko itanyaman nga ibagadag iti makakita kada kami. Tinapatag kat ada tinasingpot anang padanon kanyak. Hulog ng langit ni tatang mo kanyak, Gerald. Ha? Iso please, di na ko mapapanawon dito'y balay ni tatang mo. Madlaw asan akayat di anak mo agnaadak dito'y balay mo, Manong Turquates. Di kagda nagkankwana, tas siyak ti makaamaw. Kasano? Siyempre, siyak ti tatang na. Isu nga amin nga rod nga ibagagkankwana, katong palan na. Siyak ti makaamo kankwana kunakmanan. Sige nga Rod, agtalakak ka Manong. Wow! Nagmayatin na dinggan ti panangibalikas mo iti manong. Kasla akla imubeng iti talupulo at tawan iti panagriknak. No kasta, kasla teenager di pa nagriknam ita? Katuan, tanagubing wow siksi ti mga awag kanya kiti manong. Iso feeling ko kat imubingak iti uray na. Di nakarodan papapanawon dito'y balay mo ha? Manong Turquates. Katuan, nagkuna nga napapanawang ka dito'y.
Agnaed ka nito'y nga aging gaiti kay kayat mo, ading dikse. Gerald, di mo ibagbagakan ni nanang mo nga dawaw siksay akabalay ka. Why? Anya? Kunak, di mo ibagbagakan ni nanang mo nga dawaw siksay dito'y balay ko. Apay adi kaya ti ibagakan ko na. Kontrabida lang dayjay kanyak. Iso adi mo nga ibagbagakan ko na. Ang mga no iso pa itimang papanaw kan ni Dixay. Tatang, kasayatan ibaga tayo kininanang. Tapno iso ti makamo amang tulong kinidig city parikot na ijibalayda tapno makasublain. Kadi na nga rod kaya atin ti agsubli ijay balayda. Apay apilitam. Made ti agpipilit, Gerald. Apay tatang, anya nga min ti balak yu kinidiksi, tadi ko yata pumanaw. Ha! Hehehe. Oh, apay nga agisim kayo nga eh. Awan mo, ti balak ko kan ni ading dikse. Ngem di tay amaw. Noan niya ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw. Anak ko, ang mga iturong nigasat. Ada kami at talaga iti para iti tunggal maysa. Ay, JR, api ang nagwara dito sa alas. Ang natinararamid mo. Api ang natatalamin dagitay ayam mo. Uray dagitay kakangin na adi remote control aluglugan mo. Natatalan. Anya kabitain. Api nga kastumot tan dagitaw. Saan abali? Ta istimarak matlaang, Daddy Pogs. Mati, dito nga aramidam. Agdataal kamutan. Tarima anak matlaang. JR, mabaling ka di asar na nga mong tingastungar aramidam. Kaya't mo ta saan tayong ton nga agsilibrar inton kasangay mo? Wan, Daddy Pogs. Basta mapanak to Talier no birthday. Ape amapan kay si Talien. Mapanak to tumulong nga gistimar itilugan. Anya? Aging gaita di mo pa ilan nalipatan dayta? Kaya't ko nga ti agbalin a mekaniko. Iso adyak mga malipatan, Daddy Pogs. Sumardang kan. Ay basol ni Torquato dayta. Sa bala talagang tinaimula dita panunot mo. Iso nga ipapilit mo tagbalin a mekanikaw. Agasang nga ita nagsasayang dagiti dinadael mo aluglugan mo. Impadawat tayo lakuman tapno naragsakan ba'y dagito ubeng anak ay padawatan dagita. Papanam. Di talaang. Kastamanan ti sungbat mo. Di talaang. Kad di talaang mo ta talaga. Sa dino kumangay ti sabali apapanak. Nay, jak abo kang kaa. Si kalaang mo ti makaam mo no sa dino ti papapanam. Tadi mo pa ibaga. Takas lakit din adda ilimlimang mo. Awan ti ilimlimang kolusya. Mapanak laing ni Jayan ni Turquoise. Anya ko matiaramidam ijay. Inak kasarita may papan ka ni JR. Apay kumakasaom. Tapno ibabawi na adag iti imbagbaga na ka ni JR. Katlipatin nanti kayat na panagbalin a mekanikaw. Sigurado ka, amapan ka iti ayan ni Torquato? Wan nga raw. Nagdagulit kami tinlo siya. Awan tumot namin ti pa nagtalak mo kanya. Kasano ko maapagtalkan kakatlangan mo ti saan ang mapagtalkan? Amang ano sa bali ti papanam? Amang ano mapan kay ti ayan ni Kapitana? Anya? Katkastawag ti ugalim. No pumanaw ka, kampay idey, kundi labas kay ti ayan ni Kapitana urang, tapno matalja pamjay sigod ang nagpatpatayam. Ay, hey? Na, Ay, anyat katawaam, ay. kasla makilkilig din. Bisikan tumot ngamin. Kumporme adi mo ipalpalagi siya. Ay, grabe talaga ti tamak ni Kapitana Orlando. Anda ko. Ay, tapis ka la, tapis. Ay, numaamnesia kat malipatan ka. Awan pampabasolam lo siya.
Nanang, da kayo man lang timapanan ni Teni tatang. Nay, apay aya, Gerald. Sa bali nga ruden tinasumok na. Apay nga road. Nang yawit iti kaubingan na ababae, jibalay na. Anya, Madanaganak nanang. naggapuan na ngay day di babae. Awan kano ti pagnaadan na ta pimano ijibalay da. Kat da jay, inayaban ni tatang ijibalay na. Nagtalag adagos ni Turquataw, ijay babae. Kasta nga rob nanang. Kasanaw, no pakairubuan na tinaramid na. Kasanaw, no sabali ti panunutan ti pamilya ti babae. Kat idarumdan ni Turquataw, tapag paranganda a kinidnap na. Dayta nga rob ket nanang. Isa da kayo man langan ti mapanitay ni tatang. Barang no da kayo ti denggan na kat pagawidan nan di babae nga inyawid na. JR, agbati ka pa ilaang diti balaywan. Papanam, mami. Adala ang biit ti papanak. Sa dino ti papanam. Ay, di talaang. Sana balik ta agawid akmatlaang adagos. Sige, mami. Tado pa'y tis na marakal na dadaal alugan. Ha? Kampay idi, adda talyer ko, mami. Ay na, sika talaga. Basta di ka rumrumor dito balay, taadda biit papanak. Nalawag. Wan, mami. Nalawag. Ang sarita taman itinalabat, Turquoise. Ops! Dita mapan nga raw, dita balay kaw. Dito'y talaeng paraangan, pipitaw. Apa di na kaya tapadanonan di tabalay mo? Ang mga no adda makitam ket agawang pay. Sino kumatagawag kan kangay? At damot amin ng kanya-kanya. Apay, adda wow siksem? Ha? Ibagamlaang, adda ayati wow siksem? Ket saan mo't asiksi ni Lucia, takasla troso? Sumadang ka. Apay, ada ayat wow 6 di tabalay mo? Nika, ang katawa kiteng. Kasanaw no ibagak nga adda. Anya ko maita. Pipito. Tokak. Mamati ak nga rin ti kunam. Sino kumamatag balaawaw 6 siya mapandita balay mo? Saan nga agbala? Talimpyo, tinunot na. Kasano alimpyo no mapaniti balay mo? Agbala na ikan. Di nasaya at umay ka. Sumurot ka kanyak ijay balay kasi kati makisao ka ni JR ka. Ibabawim dagitim bagbagam kan kuwana tap nagbaliw mo't lang di kayat nakit agsublain ti sigod na pagisman na ngagbalin na doktor. Apay kumangay nga ibabaway. Mekaniko nga rod ti bagay na. Sumardang ka! Turquataw, Ha? Kapitana? Yati ko ditaw. Kapitana Orlanda, ada ka dito? Nakita mo nga'y mayak dito, iso nga'y may kamay. Siguro, pinampanunot na kanya, Kapitana. sumardeng ka man, pipitaw. Anya manen aya, titaltalang gutangam. Nakatumar ka kaday, iti maiparit nga agas. Unsa, Kapitana, iso akasla, nakahayak mutin na nakakita kin ka. Na, sumuro man ang tibagtit mo, pipitaw. Uwan nga raw. Nagpigsa ti bagtit na, kapitana. Kunakto paykat. Nagtulag kayo pa yun nga agkikita kayo. Pagkay-kaysa andak nga'y lupit-lupit. Na, Lucia! Anya ti aramidan ni Lucia. Anya matipudno a kinatao ni Dixie. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan ana Pauluan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika. JR. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais ken iti direksyon ni Perry Claro.
Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na drama sa'yo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!